Nginabelebele qamanya amalembe ngokhalipha ngikhuleke kunini igama uPastor Weningi sibuya la kuyinyanga yamagugu la sibungaza khona kamagugu akulile ngabadi la khona kuyinyanga uMandulo uSeptember sihlanganise ngamaAfrika sikhumbule imvelaphi yethu noma sikhumbule indabuko phinde sigubhe lokho esikhola ukuthi kungamagugu akulile ngabadi ethi thina njengendle emnyama. So kodwa namhlanje sisaqhubeka nayo inyanga yamagugu le sithenja phinde zvakashela la umelaphi wendabuko osemkantshubo kulo mkhakha nobaphakathi useneminyaka engaphezulu kwengamashumi amane 40 years enza lo msebenzi kunjalo baphakathi kunjalo asibingele ngokukhethekile phela sikwamukele yona ke channel siyabingelela msakazi sibingelele nabalaleli sibingelele nababukeli sijabula kakhulu namhlanje ngoba inyanga yethu yamagugu namasiko emvelo lapha khona sibungaza konke lokho kuyigugu kithi okufaka phakathi imvelo kakhulukazi ngoba iyona nto esisebenza ngayo. Cha kuzwele namhlanje ngifuna baphakathi sikhulume la ngesifo sofuba okungaba ke iTB noma ufuba loluhlupha umuntu osuke enedliso yabo. Ngifuna la sibheke ukuthi nina njengabantu bendabuko niyakwazi yini ukubona ukuthi hayi lo muntu lo fuba olumphetha iTB hayi ngenzeka seyidliso mhlawumbe limphethe lapho. Impela msakazi akubi siyo inkinga ngoba sesiphila esikhathini esisha lapha khona sisebenzisana nama-clinic. Uma ngabe lo muntu simbona ukuthi hayi ngazi ukuthi uphethwe isifuba siyakhona ukumthumela eclinic mabafika eclinic bamthatha isikhwehlela ibuye imphumela ithi hayi akanayo iTB bese kuyasicacela ke nathi ukuthi cha idliso leli kusho ukuthi bamdlisa ngoba nazi isifuba siyachubeka kodwa imphumela ithi akusiyona iTB. Ngamanye amazwi okuvezayo dokotela ukuthi njengabalaphi bendabuko ukuze libe nesiqiniseko sokuthi lo muntu uphethwe yidliso noma uphethwe iTB niyayi recommend noma nenze incomo zo lo muntu akaqale emtholampilo kuthathwe lesikhehlelo ukuze mase niqala nimelapha senesiqiniseko isiqande ikhanda so lo muntu lo akusiyi iTB le idliso kunjalo msakazi kunjalo. So ngamanye amazwi okushoyo futhi ukuthi abantu uma bephethwe isifuba akangaveli eqagula ukuthi unedliso noma akangami emengelithi mhlawumbe uneTB ngoba kungenzeka athi uneTB kanti unedliso noma kungenzeka athi unedliso kanti uneTB. So kubalekile ukuthi umuntu umezizwe ukuthi unenkinga esifubeni eze kunina kodwa abeseqale esibhedlela noma uma efika kini akulindele ukuthi ningazenza incomo ukuthi hey ake uqale ngale emtholampilo. Kunjalo msakazi uma ngabe ngempela unalo lothando nobizo lokuthi abantu babaphile uyasebenza kanjalo. Noma ke kwenzeka ngesinye isikhathi ke abanye bethu mhlambe ngokungafundiseki kahle yagcina umuntu asamzama nje kanti uyambambelela lo muntu iTB vele ngoba la kulabe besilungu cha iTB bayikhona vele bayilapha futhi iphele inya uma ulandele nje lemigomo yakhona ukuthi lamaphilisi nenini ubuye uzochecka ngesikhathi wenze konke ngesikhathi. Hawu inyanga ezisithupha abanye zibawo 8 zibawo 9 phelile inyawo uyabuyela umuntu noma besasacile uyabuyela uyaphila qina. So nina niyakwazi ukungenelela uma senitholile bathi hayi odokotela bathi hayi thina sitholile lutho bese sekuba nesho ukuthi ayidliso ke manje anishaye nje amathambo kuphela bese nithi ayidliso amathambo athi unedliso. Niyayifuna ukuthi noma emathamba athi ngathi lo muntu loyini kodwa nibe ne-confirmation futhi. Yebo siyasenza isiqiniseko sokuthi asiqinisekise ukuthi ngempela ulapha idliso ngoba ungenzeka ukuthi wemlapha idliso kanti iTB iTB ayilapheki ngale imbiza vele ikhona ilapha esilungu ngendlela yakho. So
ngingakhuthaza nje kakhulu ukuthi abantu abaningi abenze isiqiniseko ukuthi mangayitholi kahle esifubeni akaqale lapha eclinic eseduzana noma ke uma ya kudokotela wakhe oyimele ngendlela ahlola aqiniseke ukuthi hayi sifuba siyachubeka kodwa udokotela uthi anginalutho sifuba siyachubeka kodwa eclinic bathi ababoni lutho okuvezayo futhi nedokotela ukuthi kulesikhathi samanje njengoba uhulumeni ekuvezela ukuthi abalaphi bendabuko bangasebenzisana nabalaphi laba basentshonalanga so nina nilithathile lethuba leli nalisebenzisa la khona nenza sho ukuthi ukusebenzisana kwenu nalabo basentshonalanga kuba hamba kahle uze egcineni isiguli siphile lokho kukhuthaza ukuthi nabanye abantu abangabelaphi bendabuko nabo abakusebenzisana laba basentshonalanga ukuze uma sebesiza lo muntu osuke esizakala ngoba inhloso ukusiza lo muntu agcina sizakala ngempela impela msakazi kunjalo siyakukhuthaza lokho kakhulu noma sibona ke ukuthi cha kusenzima kweminye iminyango kubalula ngoba sebakujwayele bekwazi kodwa mina nje ngiyophakathi ngiqhamuka kuleya clinic yase Free State noma yakuphi angithatheki njengomuntu kuze kufuneka ngathi baqala baze bayangijwayela kuqala ngoba kusekhona lokuxwasana engiyaye ngithi nangibuka ke ngithi ayi kube kuyenzeka ngabe impela uhulumeni uyaphangisa akhuthaze ukuthi sithole lama practice number uhulumeni kuze sikhona ukubambisana ngeqiniso ngalo kungabi nayo practice number kusasenza thina sibukelwe phansi noma sihlehliselwe emuva ingakho ugcina abanye bethu sekunzima nokuthi athumelele isiguli lapha eclinic ngoba ubona indlela abamphatha ngayo so kube lento ihamba ngendlela yonke kona kusibona onke ama clinic noma ke eclinic akusibona bonke abanjalo kodwa nje kusekhona lokho kakhulu endaweni eziningi nalokuthi ke kunalesikhalo sokuthi even eclinic sebabonile ukuthi akusiyo iTB kodwa kusenzima kubo yize bengazi ngiyophakathi ngikhona ukuthi bathi akusiyo iTB lephethe wena uhambile phakathi abakwenzi bona kahle hlena kusho ukuthi into oyivezayo wena ukuthi nina njengabalaphi bendabuko niyakwazi ukurecommenda noma ukwenza i-referral to isiguli senu siyesibhedlela but ibhedlela bona bakwazi ukwenza ama-referrals to kunina ukuthi umuntu asuke ngaleze kunina kusho nje manje lento ongayisho ukuthi uhulumeni usenze yaba one sided lento ukuthi nina ngiyakwazi ukuthi ubhale i-referral letter uma isiguli sakhe esibhedlela but isibhedlela sona sikwazi ukubhala i-referral letter sithathe isiguli saso basethe kulokhuza kuwelaphi bendabuko so into engiyaye ngiyibukeke lapho umsakazi ukuthi mhlawumbe lokuthi thineke solokasi katholi lama practice number asikatholi lama license akahulumeni ingakho mhlawumbe kunaloko ngoba manje nje kulolonke lezi isandla sisenganhlanye mhlawumbe naloyo ongathuke athunyelwa iclinic angathunyelwa umuntu othile ngoba mazi but kungesikuthi ku official lokumthumela kwakhe from esibhedlela or from a clinic ukuthi aye kulo yamela okunye ke futhi ngiye ngakubuka ngazi ukuthi noma ubhala uthi ubhala incwadi le referral letter unike usiguli uthakayi into njengabuka nokubuka lento lena bavele lahle lapha kuchekwe nesiguli ngendlela yabo abenza ngayo ufana nje nokuthi ubhala incwadi just you waste your time ukuthi ubhale nencwadi ngoba vela ababuki nje lokwethu uyabona vele ukuthi kusengabi kahle kusaliwa vele nethi ngendlela lezi sesiphela nje baphakathi siyathemba ukuthi uhulumeni uyokwazi ukuthi elisukumele udaba lokuthi nabelaphi bendabuko kakhulu laba abalapha ngokweqiniso abayimisela futhi ukuthi impilo yeguli basayibeka phambili hayi ababeke profit uyokwazi ukuthi uhulumeni ebasize balekelele ukuthi bakwazi ukuthola ama practice number yokusuvezile ukuthi bakwazi ukungenelela nasebhedlela nokubhala ama referral letter anesisindo uma uyibhalile nje ikwazi ukuthi ufike ube neweight lo muntu suku eyiphethe kusho ukuthi iloko nanokuthi mhlawumbe even if umuntu uze kuwe umumba ubhala ukwazi ukunikeza i-sick note nje into enjalo esinesisindo manje esibhedlela uthi ube baphakathi ubone baphatha usuku lomqinedliso safuna ukuhlala nasekhaya phuza imbiza so nakhona lapho umsakazo uthi indaba ebaluleke kakhulu le yama sick note
Kahle i-sick note akusiyo into esingayibeka njengento ephambili ngaleyo ndlela. Ngoba i-sick note just ubufakazi nje bokuthabela ke. Nanokuthi futhi akekho fit ukuthi angaqala umsebenzi. Ya akabi fit ukuthi angaqala umsebenzi abela kimi. Akabi fit ukuthi angaqala umsebenzi just iloko. Nakhona ke lapho siyazenzela. Ngoba phela uhulumeni wethu soloko uhudula inyawo. Noni yakwazi ukwakhipha ama-sick note. Siyawenza msakazi, siyawenza vele ngoba yikho indlela ngeke uhlale ungamfakazeli umuntu agulele kuwo. So ufuna ukuya emsebenzini sefuna wenzeni. Ngoba nginaso istempu ngiyabhala. Ngoba ngabhala exercising ngishaya istempu ngiyamnikeza ukuthi ahamba abanike emsebenzini. Abanye ke bayidabudabula, abanye bangifonele, abanye kuningi nje okwenzekalayo. Abanye bayimukele nje ezinye inkampani vele ziya understand asihluphe. Kodwa nje nakhona lapho iningi leinkampani ngisho ukuthi i-sick note ibuya esintwini enestembu cha bayimukela kahle yilabo nalabo nje abasebenzisa lobo bibo babo. Ama-sick note amaningi nje cha angifuni ukuphosisa abaningi inkampani eningi ziyawamukela. Even nabo ke labasebenzi bakahulumeni siyababhalela nabo ngoba uthotha uyinesi uyiphoyisa uyisocial abela simenzele le-sick note ahambe bayamukela including laba abasuke bazothwasa ukuthi lo muntu uyiphoyisa uzothwasa la ekhaya. Siyakhona ukumenzela ke sicele lawo malanga ukuthi bangamangali umsebenzi ukuthi cha abasihluphe basimukela abanye basinikeza even 3 months aza ngathi uyaphothula vele into zakhe. Siyabonga. Sibonga kakhulu nje mbukeli ukuthi ukwazi ukuyibuka i-video. Inamba zabaphakathi zona ke lezo lokuyibona ku screen. Indaba sisintekela udaba lwedliso ne-TB sathi udaba lama referral letter nama-sick note. Siyabonga kubaphakathi. Yasibonga.